mwene iki gihe ni igihe cyiza cyo kuzaturaba imitego ishobora gutuma twebwe nyine twihumanya. Umuntu arihumanya kandi yarahezagiwe. Mu Kirundi bavuze ngo inda ndende ihumira indya ikica kokitse. Ndabonamwo hari indongozi zitari nke, sinzi ko hariho urakugwa nabi kuko yacumuye. Yumviriza ingene bigenda witeje agaciro wacumuye, kuko guhindurirwa amabanga n'ibisanzwe. Mugari igihe uba wacumuye aravuga ati genda, kandi burya Abarundi rero ingorane zabo bazi ko umuntu bamuhindura amabanga bamukuye. Nako kinejereje nko gutera intambwe aho ugeze hose uvuga uti mvaho duteye intambwe, mvaho duteye intambwe. Ariko ibitugwamo kenshi mu mitego nama ndiko ndavyiga kubera mbona vyinshi cyane. Twongere tubasuhuze, tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mu dutega amatwi aho muherereye hose, yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Uganda, Tanzania, Kenya ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwese tubahaye yambo kandi tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze muri amakuru n'ibiganiro bigezweho muri aka kanya, tubagezaho amakuru abakomeje kugenda avugwa ni muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Kwikubitira dukubitira mu gihugu cy'u Burundi, twambuka mu gihugu cya Uganda, ubu naho hari amakuru menshi, tuza mu gihugu cy'u Rwanda, tujya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba mu by'ukuri hari amakuru menshi abadutega amatwi baba bakwiye kugenda bakurikira bakamenya ibyari byo. Bidatinze rero turaza guhera mu gihugu cy'u Burundi, tuza kugenda tureba ngo mu ishyaka CNDD-FDD bihagaze bite, cyangwa se amakuru agezweho aka kanya muri politike y'igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura amatora ya Repubulika umwaka utaha. Benshi barimo barayatega iminsi, nyamuneka ibintu bisa naho bitari buze kugenda byoroha. Tuza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Reverend Ndikuriyo yamaze kugenda yerura neza 100% yuko agiye gukora ishyaka rya politike rigiye kwiyomora kuri CNDD-FDD. Tayari bwo bivuze ngo muri CNDD-FDD hamaze gucikamo ibice bibiri. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Tuza kugenda turebera ku basirikari b'u Burundi, aho bivugwa yuko mu kwezi gushize abasirikare bagera kuri 200 b'igihugu cy'u Burundi baba baraguye ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko harimo operation zikomeye, yaba operation yo gufata umujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kugenda tureba ibyari byo, intambara yabereye mu kibaya cya Ruzizi, by'umwihariko mu bice bya Kamanyora, Sanje ndetse n'ahandi hose hariya mu kibaya. Tuza kubabwira ingabo z'Abarundi bivugwa yuko nyamuneka zikomeje kugenda ziyongera nanone mu bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa yuko rwose mu bibogobogo ahangaha ingabo z'u Burundi zahatiye amatago mu buryo bukomeye cyane. Tuza kugenda tureba umwuka uburyo uhagaze hagati y'umugaba mukuru w'ingabo Premier Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho amakuru avuga yuko nyamuneka abangaba basa naho batari kuvugwa rumwe. Ariko nanone mudukunde tuza kugenda tureba dukubitira amaso yacu hariya mu gihugu cya Uganda, tubabwire itegurwa ry'amatora rikomeye cyane riteganyijwe ku munsi w'ejo. Byamaze kugenda bitangazwa yuko internet yamaze kugenda ifungwa nyuma yuko mu by'ukuri harimo haritegurwa amatora ya perezida wa Repubulika mu gihugu cya Uganda. Biravugwa yuko rero Yoweri Museveni Kaguta yamaze gukoresha igisirikare ndetse n'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano mu kwirara mu mihanda kugira ngo barebe yuko bahosha imyigaragambyo ishobora kwaduka kubera kutanyurwa n'ibyavuye mu matora hariya ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Na amatora ateganyijwe ku munsi w'ejo, ariko bivugwa yuko nyamuneka abarwanashyaka ba Robert Kyagulanyi mu by'ukuri bamaze kugenda bagaragaza yuko mu gihe bazabona igisa no kwibwa amatora, nyamuneka biteguye kuba bajya mu mihanda bakigaragambya. Turaza kugenda tureba ibyari byo, tuze kujya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, tuze kureba ibyari byo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kugenda mu by'ukuri igihugu cya Angola kimutera utwatsi nyuma y'ubusabe bukomeye cyane bwo gusaba Angola yuko yamwohereza ingabo bakajya guhangana n'inyeshyamba za M23. Ariko nanone tuze kugenda dukubitira hirya no hino ku isi, tubabwire amakuru agezweho. Ariko tukiri aho ngaho, mudukore subscribe, mudukande like, share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero amakuru azindutse muri iki gitondo cya tariki ya 14 by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko tayari ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze kugenda ricikamo ibice bibiri, aho igice kimwe kiyobowe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse akaba n'umukadire mukuru cyangwa se aba na chairman w'iri shyaka, cyane cyane yuko akiri perezida w'iki gihugu. Ariko nanone bikavugwa yuko bita Reverend Ndikuriyo ku munsi w'ejo hari inama yateranye mu by'ukuri rikiterana mu ibanga rikomeye cyane
cyane. Iyi nama yari irimo bamwe mu barwanashyaka cyangwa se mu bumva doctrine z'uyu mugabo, ndetse bamara kwemeranya neza 100% yuko bagomba kwiyomora kuri CNDD FDD bagakora irindi shyaka rya politike rigomba guhangana n'abadede. Ibi ngibi yabikoze nyuma yo kubona yuko namara kurekura ubuyobozi bw'iri shyaka ashobora kutazahabwa umwanya cyangwa se iri shyaka ritarenza ingohi Perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye, noneho ngo babe bamwambura uwo mwanya bawuhereze Reverien Ndikuriyo, kandi Ndikuriyo yamaze kuritira ndetse anagaragaza yuko uyu mwaka utaha agomba kwiyamamaza nka perezida mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. Aho rero hamaze kugenda hafatwa icyemezo gikomeye cyane cyuko agomba gukora ishyaka rya politike ryiteguye guhangana na CNDD FDD. Ariko nyamuneka iri shyaka rikaba ari ishyaka mu minsi iri imbere mushobora kuza kumva ibyaryo, cyane cyane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we ayo makuru yayamenye kare, ngira ngo no mu mbwirwaruhame aherutse gutanga ubwo ari mu nteko nshinga amategeko yaje kugenda agaruka ku bashikiranganje bakomeje gushyigikira bimwe mu bikorwa by'uyu mugabo, ariko nanone bikagaragaza yuko ari akaga gashobora kuza kugwirira iki gihugu cy'u Burundi. Abasanzwe bazi imiyoborere ya Reverien Ndikuriyo bavuga yuko mu by'ukuri nubwo bwose abarundi bose bona yuko bamaze kugenda bahaguruka bamubona nkaho yaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, abamuzi baramuzi, bazi ko mu by'ukuri ari umwe mu bayobozi batagira tolerance mu gufata ibyemezo bitandukanye, kabone nubwo yaba ari ibiviyora uburenganzira bwa muntu. Ibyo byose rero uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba yasimbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ndetse mu gihe yaba ashyigikiwe n'abaturage b'u Burundi. Ubu ngubu biravugwa yuko rero imbonerakure arizo zaba zimuri inyuma ku bwinshi, ariko nanone Evariste Ndayishimiye yaracyafite umwanya mu bindi bice by'abaturage, ariko benshi bashinza yuko impamvu bamukurikira ari abaturage batazi guharanira uburenganzira bwabo. Ikibazo rero kiri muri iki gihugu cy'u Burundi kikaba ikibazo gikomeje kuba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, cyane cyane yuko kitari mu rwego rw'imiyoborere ahubwo no mu gisirikare iki kibazo cyamaze kugenda kigeramo, aho bivuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe banze kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamwe bakatiwe n'inkiko, by'umwihariko bamwe bakatirwa igihano cya burundu. Si ibyo kandi hari abandi nanone bamaze kugenda batoroka igihugu, yaba abagiye mu bihugu nka Canada, yaba abagiye mu bihugu nka Dubai. Ariko nyamuneka biravugwa yuko imiryango yabo ikomeje kugenda itotezwa bikomeye cyane, by'umwihariko n'urubyiruko rw'imbonerakure rwifashishwa nk'urubyiruko rw'iri shyaka rya CNDD FDD. Mu by'ukuri ibi rero nibigaragaza yuko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye habe na gatoya. Nk'ubu muri iki gitondo amakuru tuzindutse twakira cyangwa se dufata nuko bivugwa yuko ingabo zindi z'u Burundi zamaze tayari koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko AFC M23 yo yamaze kugenda isaba leta y'u Burundi, cyane cyane ko hari ibiganiro ngo birimo birategurwa yuko iyi leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose ikaba yagira iki yarekura mu by'ukuri bamwe mu mpunzi z'abakongomani bahunze ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Uvira bagahungira mu bice bya Gatumba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko Burundi bivuga yuko bwamaze kugenda bugwatira izi mpunzi. Ibi rero bikaba ari nanone ari bikomeza kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Gusa AFC M23 yo yamaze kugenda ihaguruka kugira ngo irebe yuko yakomeza kugenda iganira n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero twakiriye muri iki gitondo aravuga yuko mu gihugu cya Uganda ho itumanaho rya internet ryamaze kugenda rikatingwa cyangwa se rikatwa. Ibi biri kuba mbere yuko amatora ategurwa cyangwa se amatora aba ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Na amatora ya perezida wa Repubulika ndetse akomatanyije n'ay'abadepite n'inzego z'ibanze, aho mu gihugu cya Uganda nyamuneka muri iki gitondo cya karama bikuru yazindutse avugwa aragaragaza yuko mu by'ukuri internet yamaze kugenda ikurwaho. Benshi bakaba bafite impungenge zigaragara yuko mu gihe internet yavaho ishyaka riri ku butegetsi rya NRM rishobora gukora ibikorwa by'icarubozo ku baturage batavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko isi yose ngo ntibimenye. Ibi rero Robert Kyagulanyi ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cya CNN ku munsi w'ejo nibwo yagaragaje yuko afite impungenge z'ubuzima bwe ndetse n'iz'abarwanashyaka biwe mu gihe abaturage bakirara mu mihanda. Biravugwa yuko bashobora kuba bagirirwa nabi, cyane cyane yuko byamaze kumenyekana yuko
yuko ibikoresho bya gisirikare, abasirikare benshi ndetse n'abapolisi bamaze kugenda bagezwa mu mihanda biteguye kuba bahusha iyo myigaragambyo ishobora kwaduka. Ariko nyamuneka baracyari mu cyeragati, aho bivugwa yuko Perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo nibo bonyine bari kugenda bagarukwaho mu majwi, yewe nta nubwo uwo bita Agathon-Rwasa usanzwe ajya mu yandi mashyaka atandukanye arimo ishyaka rya seneri mu by'ukuri we ntago ari kuvugwa. Ariko aho Ndikuriyo agaragarije ibimenyetso by'uko nawe afite umugambi ukomeye cyane wo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ubu niwe ukomeje kugenda agarukaho mu baturage b'abarundi ndetse no mu mbonerakure muri rusange, aho afite ijwi rikomeye cyane. Biravugwa yuko rero ubu we na Perezida Evariste Ndayishimiye bamaze kugenda bagabagabana. Perezida Evariste Ndayishimiye afite abaturage basanzwe, ariko nyamuneka babandi bivugwa yuko ngo badasobanutse ku buryo batareba mu by'ukuri ibyo babuze nk'abaturage ngo babashe no guharanira uburenganzira bwabo, babaze leta impamvu yabyo. Noneho Reverien Ndikuriyo we afite incabwenge, yaba mu nzego nkuru za politike, yaba no mu mbonerakure, urubyiruko rw'abarundi rusobanutse. Aho hose niho bigaragara yuko Reverien Ndikuriyo afite icyizere, cyangwa se afitiwe icyizere cy'uko yahabwa umwanya akayobora iki gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi ubwo turaza kugenda tureba iyi ntambara ikomeye cyane irimo iravuka hagati y'aba bagabo babiri, ariko nanone ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo ndetse benshi banagaragaza yuko ari avantage ikomeye cyane afite, nuko hari umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, ni Denise Bucum Nkurunziza, ariko nanone ari inyuma, cyangwa se abagabo nka ba Rufyiri bamuri inyuma, abagabo batandukanye mu by'ukuri b'incabwenge muri iki gihugu cy'u Burundi bamuri inyuma. Mu by'ukuri rero bikagaragaza yuko ashobora kuzahabwa umwanya mu gihe azaba yatanze kandidatire mu kuyoboza iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo. Amakuru nanone avuga yuko muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi naho ibintu byaba byamaze kongera gusubirwamo, cyangwa se byaba byongeye kumera nabi. Turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo, aho bivugwa yuko mu by'ukuri haje kwikangwa ibintu bikomeye cyane birimo bisa nka kudeta, nyuma yuko mu gitondo cya kare amakuru yarazindutse mu mujyi wa Bujumbura yavugaga yuko mu by'ukuri uwo bita Denise Bucum Nkurunziza yaba yahunze igihugu kubera amagambo aherutse kugenda atangaza. Ariko nanone bikanavugwa neza yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri nawe yaba arimo arategura umugambi ukomeye cyane. Nubwo Ndikuriyo bimeze gutyo, ariko ku mugenzi we ku rundi ruhande Brigadier General Lieutenant General Prime Niyongabo we amaze iminsi atari kugaragara mu ruhame, aho bivugwa yuko mu by'ukuri uyu mwanya we baba bagiye kohereza uwo bita Diomede Ndegeya Brigadier General, ariwe ushobora kuzasimbura uyu mugabo Reverien Ndikuriyo warusa, uyu mugabo mu by'ukuri Prime Niyongabo warusanzwe afite ijwi rikomeye cyane ndetse anavuga rikijyana mu gisirikare cy'u Burundi. Perezida Neva rero yatangiye guhindagura inzego mu gisirikare cy'u Burundi nyuma yuko we yanze agasuzuguro, icyo yita agasuzuguro ka Prime Niyongabo, wamubwiye yuko atazongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo kubera ibirego bitandukanye abasirikare bagiye bamugezaho, nawe akabigeza kuri nye n'icubahiro. Ubu Reverien Ndikuriyo we arimo arashyirwa mu majwi avuga ati nyamuneka ashobora kuza kwamburwa uyu mwanya wo kuyobora izi ngabo z'u Burundi, cyangwa se izi ntwazangabo z'u Burundi. Ariko abasanzwe bamenyereye politike y'iki gihugu cy'u Burundi bakavuga bati niryo kosa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabakoze, akwikuraho umugabo nka Reverien Ndikuriyo, akikuraho umugabo nka Prime Niyongabo. Mu by'ukuri Ndikuriyo yajyaga muri CNDD FDD akavuga bakamwumva, by'umwihariko mu nyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo ya maintainingaga umutekano w'abasirikare no kumenya umwuka wabo. Uyu ni Prime Niyongabo Brigadier General Lieutenant General, ariko izi saha biravugwa yuko ubu ngubu General Neva asa naho yamaze kugenda ahindura doctrine zo gukorana n'aba bagabo. Ibyo bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge abasanzwe bakurikirana iby'iyi politike y'igihugu cy'u Burundi, ndetse abaturage bo bakomeje kwibaza impamvu Perezida Neva akomeje gufata ibyemezo bikomeye cyane. Mu minsi yashize twababwiye impunzi z'abakongomani mu nkambi ziherere hariya mu bice bya za Gatumba, abagera hafi kuri 53 nibo bamaze kubarurwa, abicwa na macinya na korera n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda n'imirire mibi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we
yanze yuko umupaka wa Gavimvira ufungurwa izi mpunzi z'abakongomani ngo zisubire ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi byatumye rero Colonel Nanga nk'umuyobozi mukuru wa FCM23 amuhereza ubutumwa bukomeye cyane ubwo bari ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma. Yamuhaye ubutumwa bukomeye cyane amusaba yuko aba baturage b'abakongomani bari kugwa ku butaka bw'u Burundi bimwe inzira ashobora kuzabizira. Ibyo ni bimwe rero bikomeza kugenda bigaragaza. Ikindi kandi nanone no kwiyongera kw'ingabo cyangwa se kongera ingabo z'abarundi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nayo n'indi mpamvu yatumye mu by'ukuri uyu Colonel Nanga amuha agasopa amubwira ati nyamuneka urebe neza, ucunge sana ejo mu gitondo tabyuka mu by'ukuri urugo rwawe rwashumitswe cyangwa se rwahiye, kubera yuko ibintu ntago byoroshye habe na gatoya. Biravugwa yuko rero General Neva bamwe mu bayobozi bakuru muri iki gihugu cy'u Burundi hari abo asigaranye ni bakeya cyane. Harimo uyu mugabo Arendi Kumana, ngira ngo mwabonye ubwo uyu General Neva cyangwa se President Neva yari imuramvya muri commune Muramvya, ubwo uyu mugabo yagarukaga Arendi Kumana yagarukaga kubijyanye no kuba akomeje gutera ubwoba na bamwe mu bayobozi bakomeye cyangwa se amafigures akomeye hara mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko guhera icyo gihe President Neva uriya mugabo ari umwe mu bantu mu by'ukuri bari hafi ye ndetse biteguye no kuba bamushyigikira. Si ibyo kandi hari na Minisitiri w'Ingabo uyu ni umudamu turaza kugenda tureba izina rye, nawe biravugwa yuko yabashyigikiye President Neva. Hakazaho abagabo batandukanye barimo ababamba Apotre Mbayahaga bakivuga Neva akagira ngo mu by'ukuri bari kumwe nawe. Hakazamo amazina ngira ngo uyu mugabo bita uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa Edouard Ndikumana. Uyu nguyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi. Abona amazina mu by'ukuri bigaragara yuko akiri kumwe na President Neva, ariko hakaba harabaze gucikamo ibice abagabo barimo mu by'ukuri nka Ministre cyangwa se Vice President w'iki gihugu cy'u Burundi we yamaze kugenda mu by'ukuri ajya abanetre cyangwa se ajya hagati. Hakaba abagabo nka Reverien Ndikuriyo nabo bari aho ngaho. Hakaza abagabo batandukanye barimo ba Prime niyo ngabo. Hakazamo abagabo b'incabwenge bakomeye cyane, ariko nanone bitanda kugarika mu by'ukuri we ntago ajya agaragaza umwanya, nta nubwo ajya agaragaza uruhande ariho. Benshi banamushinza ko yaba ari kirumira habiri cyangwa se yaba akeza abami babiri. Ahangaha we ni nawe wakabaye avuga, kubera yuko mu by'ukuri n'umwe mu bantu bigaragara yuko ari seriye cyane, arimo seriousness mu buryo bwo kuba yakompeta na President Neva, ariko mu by'ukuri we agaragara nk'ikirumira habiri. We ntago ajya agira icyo atangaza ndetse nta n'icyo avuga mu rwego rwo kwanga kwiteranya nk'uko muri politike ibi bisanzwe bibaho. Rero iyi mitwe ibiri isa naho yamaze kugenda ivuka muri iki gihugu cy'u Burundi ndetse no muri CNDD-FDD, bikagaragaza yuko uyu mwaka dutangiye cyangwa se uyu mwaka harimo kwitegurwa amatora kugira ngo umwaka utaha barebe ko ayo matora yashyirwa mu bikorwa. Bizagera mu kwezi kwa gatandatu byaramaze kugenda byicangura. President Neva amenya ngo ndi kumwe na bande, cyangwa se Reverien Ndikuriyo ari menya ngo ari kumwe na bande. Hano n'abandi muzagenda mubumva kuko izi saha nubwo mubyumva ntago murumva umugabo nka Gatorwasa ntago aravuga, kandi mu by'ukuri n'umwe mu bagabo bafite izina rikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Ntago murumva uwo bita Pastor Denise Bucumu nkuru nziza, ntago arongera kugira icyo atangaza, ariko we abambaraye cyangwa se agaragara mu by'ukuri asaba ubutegetsi ko barekura General Bunyoni akaba yafungurwa cyangwa se yakurwa mu munyororo, kubera yuko akomeza kugenda asaba iki gihugu cy'u Burundi yuko cyareka ibintu byo gupyinagaza agateka kazina muntu ndetse no kwagiriza no gushyira imbere igiturire nk'uko aba baturage b'u Burundi bo mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda babivuga. Akaga rero gakomeje kugenda kagwira President Son Excellence Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko rwose uyu mukuru w'igihugu nyamuneka muri senzejwe cyangwa se batanyuzwe n'ibyavuye mu matora. Mu gihugu cy'u Rwanda turaza kugenda tureba naho amakuru akomeje kugenda ahaturukanya kuba President Paul Kagame yamaze kugenda atanga uwo bita Louise Mushikiwabo nk'umunyamabanga mukuru wa OEF cyangwa se ibihugu ku isi bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo, ariko nanone hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri ni bitangazamakuru birimo African Intelligence ndetse n'ibindi bitangazamakuru na raporo za Loni zamaze kugenda zigaragaza zivuga yuko mu by'ukuri intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo byaba igiye gukomera cyane, nyuma yuko hari amajwi akomeye cyane yamaze kugenda yumvikana. Igisirikare cya Tanzania
gishobora kuza kujya gutanga umusadara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kubera amasezerano akomeye cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gusinyana n'igihugu cya Tanzania. Igihugu cy'u Burundi cyo gikomeje kongera ingabo nyinshi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo birimo Bibogobogo, Mikenke, Mikarati ndetse na Minembwe aho muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa yuko haba harimo haritegurwa intambara ikomeye cyane ishobora kuza kugira ingaruka ku baturage bakongera kuvanwa mu byabo. Igomaho inama ikomeye cyane ya AFC M23 yaje kugenda igaragaza imigabo n'imigambi ndetse na task ikomeye cyane izi nyeshyamba za M23 AFC bafite kugira ngo uyu mwaka nguzaba umwaka wo kwesa imihigo bakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko ibyo byose nubwo bo barimo barabikora, none President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe amaze kugenda yitegura intambara mu buryo budasanzwe, agaragaza yuko nubwo bwose amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo President Tshisekedi ntago yiteguye kuba yashyira mu bikorwa aya masezerano mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zikiri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nk'uko benshi mu bategetsi ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi bigenda bibikomozaho. Andi makuru mudukunde tuza kugenda tureba ibyo ari byo, tuza kugaruka ku mutambukanyi umuhizi Petero Nkurunziza, Denise Bucumi Nkurunziza, tubabwira amadosiye akomeye cyane avugwa ashobora kuba yarafatiwe mu rugo rwiwe, aho bivuga yuko mu ibanga rikomeye cyane Ndikuriyo ndetse na Denise Bucumi Nkurunziza baba bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko amatora y'2027 agera. Hamwe n'andi makuru agiye atandukanye, inshuti bavandimwe mudukundire muze kudukora subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bize kugenda bibageraho aho muherereye. Nibyo rero reka dutangirire amakuru yacu ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. N'ubutaka ibintu bimaze iminsi byarazambye, ni ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha. Kugeza izi saha biravugwa yuko muri CNDD FDD cyangwa se mu ishyaka rya politike iyoboye iki gihugu cy'u Burundi, benshi bashinza Perezida Neva yuko yaba yaragiye akora igisa n'ubugambanyi kuri iri shyaka, mu by'ukuri by'umwihariko yuko igisirikare kirishingiyeho yamaze kugenda asa naho agica intege. Biravugwa yuko rero haba hari umwiryane ukomeye cyane hagati y'abayobozi bakomeye cyane barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Denise Bucumi Nkurunziza, aho amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo gusura umushikiranganje mukuru ujejwe ubutungane ndetse akongera gusura umushikiranganje mukuru ujejwe ikigega cy'imari ya leta cyangwa se imari ya leta, ahangaha Perezida Neva yaje kumenya amakuru akomeye cyane yuko ibyo Arendi Kumana, uyu nguyu ni umushikiranganje ujejwe n'ubundi ubukungu, ibyo Ndikumana aherutse kugaragariza Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi